kuri Israeli. Mungu akawa na mipango kwa Israeli. Igira imigabo ku mahanga, hata kwa mataifa. Igira imigabo kandi kwishengero ryayo, hata kwa kanisa lake. Ibyo bintu bitatu, mambo haya matatu, Imana yagombye kugira imigabo. Mungu alipenda kuwa na marehemu kugira ngo muri ibyo bintu bitatu, ili katika mambo haya matatu ikuremo ihanga ryayo ryera yiharije bizobana ibihe bidashira, atupatie taifa lake ambalo ni la kawaida, ambayo itakuwa nayo daima, imyaka n'imyaka mu ijuru, daima na milele mbinguni. Wala abayogira ngo Qur'an aheneze. Hapo sasa nadhani mnanielewa. Ko Imana ironka abantu, kwa hiyo ili Mungu apate watu basa nayo, wamfanana, bameze nayo, wako kama yeye, to ikabakura muri izo mpande zitatu, na inawatoa katika sehemu hizo tatu. Muri Israeli, katika Israeli, ku gihugu cha Israeli, katika nchi ya Israeli, ku mahanga yose, katika mataifa yote, tatu ku ishengero rya Kristo, kwa kanisa la Kristo. Amen. Amen. Rero turabe rero ijambo ry'Imana gatoya, ariko rino ba mbere 10:3-2. Tuone katika kitabu cha kwanza, waraka wa kwanza wa Korinto wa kwanza. Mbega hagomba kuvuga iki? Anataka kuzungumza nini? Badusomere. Sawa pastor Prosper asome. Amen. Reka dusome. Okay, merci. Ntimube abayuda ibitikaza, canke abagiriki, canke ishengero ry'Imana. Siroma kandi haravuga ngo ntimube abayuda ibitikaza, ni okay, canke abagiriki, canke ishengero ry'Imana. Yale Kristo juu. Kuvuga ko ni kusema ntimube ibitikaza, musiwawe vikwazo. Imigabo y'Imana ya mbere, mipango ya Mungu ya kwanza, kwani huko ilikuwa Wayuda batari bakwiye kuronka icyo twita skandal, wasiwe na kitu ambacho igitikaza kituma batamenya Imana, au kikwazo kinachosababisha wasijue Mungu. Amen. Amen. Nimuna igitikaza, wasiwe kikwazo. baba abayuda, wao Wayuda, abayuda baserukira ihanga rya Israeli, Wayuda ni wanawakilisha abagiriki, bagasobanurwa bakarepresenta abanyamahanga, les autres nations, abanyamahanga en general. Wayunani wanawakilisha mataifa yote. Hanyuma abanyuma ni bande n'abana b'Imana, wamisha ni watoto wa Mungu. Ijambo ry'Imana rizungumza wiki, neno la Mungu linazungumza nini? Ijambo ry'Imana pale huko, mipango ya Mungu ilikuwa ile bitatu, kundi hizo tatu itohura n'ibitikaza, isikutane na kikwazo bimuza kuzoyibona, ambacho kinazuia wasimuone Mungu. Amen. Bimuza bone ni bawe n'ibitikaza, wasije kukutana na vikwazo. Imana igomba ikisigabo, maana Mungu ana mpango iyo bitatu, kwamba mkundi haya matatu umunsi umwe, siku moja izohurira hamwe, itakutana pamoja ubwami bwayo, katika ufalme wa Data, ufalme wa Baba. Ijambo riraza ngo neno hili linasema iyo bintu kari itatu, makundi haya matatu kandi igitikaza kibahagarara imbere, isije vikwazo mbele yako. Iyo itegurirwa irindi banga rihambaye ryerekeye ijuru, maana makundi hayo yanaandaliwa siri nyingine ya ajabu inayomaanisha mbingu. Amen. Amen. Iyi ni intangamarara, musanze byose ndiko navuga ni intangamarara. Hii sasa ni kama mwanzo ninayozungumza. Tugiye kuraba rero, tukiangalia sasa, yanahangura mu ntango rero, naanza sasa mwanzo, uraba kugira utahure kuza kwa Yesu, ili kuelewa kuja kwake Yesu nibizoba inyuma yo kuza kwa Yesu, na yeye atakayokuja baada yake, na yana nizohacha, na ile miaka 7 ni kama Armagedoni, na hata vita ya Armageddon, nuko tubona umunsi amahanga tamwe kwipanga, na vile mataifa nayo yanaanza kujipanga kwa sasa, nini biko biraba muri yuko byarara, na yale ambayo yote yanatendeka katika nchi ibi sasa ngomba kubitahura, uzomurikire neza uzobitahura. Yote haya ukitaka kuyaelewa ulifuate vizuri, kweli utaelewa. Ariko kubitahura bisaba kuhera ubunone. Ili kuyaelewa mpaka uanze kwa sasa. Ni histoire muhereka gusa, ariko ukazoshikana bakomeye
utatamwe mu ngambere kama marefu nayo kuonyesha, lakini utafika mahali ngumu sana baya magumu kama kwanza. Sasa Imana itangurana irema ry'umuntu rero. Mungu anaanza na kuumba mtu. Umuntu ashizwe mu itongo ryande rya Edeni. Mtu akatiwa katika bustani ya Edeni, aho afise byose, ambapo kuna kitu chochote, aho amerewe neza, ambapo yanafurahia yeye, aho imigabo ya umutima w'Imana neze, ambapo moyo wa Mungu furahia. Imana yamugiti, Mungu akasema uyu muntu azovuga neza, mtu huyu kweli ataishi vizuri, azoba nguko ngumba, ataishi kama nitakavyo. Imana yateguye iyo paradisi itongo rya Edeni. Mungu alianza ile anza hambere neza ili mtu aishi vizuri. Imigabo y'Imana abantu, mambo ya Mungu, imigabo y'Imana ku bana babo, mambo ya Mungu kwa wanadamu. Nuko Imana itanga kumererwa neza ku biremwa yaremye ari abantu. Ni kama Mungu hakataye watu ambaye aliwaumba. Abantu bagomba gupfa mukihazikwa mukikogo bipfa. Watu ndio wanataka kukufa kiwalela. Imigabo y'Imana nuko abantu bamererwa neza. Mama ya Mungu ni kuishi vizuri. Imana rero igize ibyo. Mungu sasa anapanga hayo. Ihaye umuntu ubasha, inampa mtu uwezo bwo kurondoka wa kuzaa au iravuze iti bice muri wewe Adamu, akasema kupitia wewe Adamu uzorondoka, utazaa ndone amasinzi n'amasinzi yuzuye isi, nitapata watu wengi kujaa dunia. Isi inyubaha, dunia yenye kuheshimiwa, isi imeze nkanje, dunia ilivyo kama abantu bameze nkanje mu ishusho yanjye, yana watu wako kama Edeni, akawatia katika bustani ya Edeni. Ariko lakini haleluya, amen, ariko lakini umwaka utarahera, kabla mwaka hujaisha, umwaka utarahera, kabla mwaka hujaisha, igihe kitarahera, wakati hujaisha, umumama yitwa Eva, mama alikuwa anaitwa Eva, umuntu avuye mu rubavu rw'umugabo, jina lake inamaanisha mtu kutoka katika babu wa Bwana. Hageze igihe katika wakati ahuye n'urwanizi, akakutana na Ibilisi, aracumuye, akatenda dhambi, akoze bariye ku giti Imana yabugiye, wakala katika tunda ambalo Mungu aliwakataza. Icyo gihe toka wakati huo baheza bakira umuvumo, wakati huo wakapokea laana, biruka mu itongo rya Edeni, wakafukuzwa katika bustani ya Edeni, biruka mu kumererwa neza, wakafukuzwa katika kuishi. Ariko guhera umwanya nyine, lakini toka wakati huo, guhera umwanya nyine impemu y'icyaha yinjiye, toka wakati huo hiyo pepo ya dhambi inapoingia, yinjiye, roho ya dhambi inapoingia, iyo pepo yinjira, roho ya dhambi itaingia. Imaze kwinjira, ilipokwisha ingia, itangura gusagasaga, ikaanza sasa kutambatamba, itangura gusagasaga, kutambatamba. Haleluya, amen. Isagasaga mu mubiri wa Adamu na Eva, ikatambatamba katika mwili wa Adamu na Hawa, amen.